leta yeboy leta kazindara ku mwana ekanisa ya Katooma bakagishara rwizwera All Saints Church of Uganda emyaka ebire nyumaho konko ku rwobwo baturana bashabira mu kibera hansi y'emiti amwanyo gwabahirwa mutura mbweni izo baryanyimwe bazyo abakurustabe bekozeremo umurimo bagera wesande yo kwirukangira bombeka yekanisa no kukweta abagenyi no kurete mitwijo ebireri menenti ibiri okubasa kubiya musente okombeka ekanisa yabo abesi bumweja burike twitera umara JB bamuturachi owabireho LC5 chairman abwa Mbarara district abahira amatafaro gona garayombeche kanise mpake hwire kandi yagaruka yabongera siminti 10 otireho no kubakorera plan ye kanisa eyibariyo no bombekeraho hato mwebembezi tunga abebembezi bagenzi bitu abukuraganisa kandi batakwikiriza kuko kandi umwe wabaganzi yababateze ingaro zabusha mwayitekereza umuntu ababiha mwikiriza narakuteka mu kubiha umaje tunampaka runa aje kwijana akora ki nakikora ngo nukwe bose reba politician abanyotimbara webare munonga nane tushabango ruhanga ebyo ryo nokora ebyo kwetenga ni waje kuhereza kuko rukubiyenda JB bamuturacyamwe na LC3 wabwizibwera Katooma Town Council Patrick Bwambwensi bashabira abakurustayo kweharo kwebaganisa mu madini na munongo mbyo butegeki nguni kizibire ntunguko mu byanga oro ino urukwagira no muhagira uriyo nijana you know we nikokwe turjo mu politics zo kuryana echa kabiri politics zedini saba diko no kota kizire konke dine kava iha no muri Kashari akarura kahwiri ko uro muntu yemera tapana toriya no musiramu tinkuma karuru ebyo dini ntubasoko kubikora konka twagarika kuriya ntubo muntu oha omwe ezagurwe ibintu nezaraganisubwa miliyoni 2.5 Koro kuzigita hamwe nizuba miliyoni 6 emitwaro nshanju nena no emitwaro mushanju 18 sente z'urukwingana miliyoni 6 n'emitwaro nshanju nizo zurundi inwa mukorogu kandi JB bamuturacha baraganiso kuguma nabo ngwa Christmas ekanisa yabo baza kugishomeramo gushyirwa na team chairman Okwombeka sente z'ubundi zitakabari to kujagara bakibaganisamo abwa TV West ndi Evans Taremwa omuri Mbarara district